and then yenza kahle KZN. I'm telling you kuma next election wonke umuntu bekayoyisaba ne. But ngalokuthi manje ihlukile ukuthi mayicabangeli iMK ngoba awukho kuyo. iMK kuyimanje ithathile KZN. Ngeke ngisho ngeke uzibone wena ufuna ihambe ngendlela leyo unofuna ngayo. iMK kuyimanje ithathile KZN bekumoya phansi mfowethu. Ithatha ngathola ama 50%. Siyabona ihlanganele nathuwe maphathi. Makuchazele ngoba bufuna ukuthi wena iMK ihlangane neIFP, iIFP ihlangane neMK woyima. Into yokuqala one step sifuna ukubona ukuthi imapha amaqembu asamele umuntu omnyama namaqembu akusizi ukuthi service delivery bafuna service delivery abafuna ukubona ukuthi umnyama umela abantu abamnyama sifuna service delivery yazi ngcono ngikhulume ungilalele lapha ewindini imangale ewindini ima lapha ungilalele ngoba manje ngizama ukuchazela awufuni ukuzwa ngithi mina kuwena iMK iKZN ithathile ayodwa iMK iKZN iphethe ngezandla njengamanje sikhuluma nje kuyimanje iMK before nje igijima imali ikhane sizosebenza ngoba manje ikhane sizopusha ngempela manje iMK njengamanje ibizo expose amaqembu lawa enu ukuthi asesebenzela belungu iMK ibizo expose amaqembu enu ukuthi asesebenzela belungu igame okuqala win thina full lapha bayazi full nabo angazi why nina ningazi ngoba nabantsheli lapha phansi bayazi abaholi benu ukuthi iMK mfowethu isiveza kanje obala kuyimanje bayazi abaholi benu bo ukuthi umkhonto osinamanje iKZN iwinile awekho ama by election esingabanga nawo neGNU Bodosipho eSouth Africa nje iyonke khona amaqembu amabili khona iGNU khona umkhonto wesizwe uma ngabe laba behambise iservice delivery bayisa ngakini Bodosipho ngeke kuthiwe iANC esebenzile ngeke kuthiwe iIFP esebenzile kuyothiwa iGNU iyona elethe ilokhu njalo iservice delivery so manje nake thina la sumkhonto simele sumkhonto nje simele thina sikweleta abantu kuphela base South Africa ibona abantu esibakweletayo thina uma thina siye ebantwini thina nanku umkhonto wesizwe omele abantu abamnyama and wonke umuntu uyabona ukuthi nanku umkhonto wesizwe hayi iGNU eyabelungu idefender belungu uZuma washo ngoba clear wathi sifuna siyindle emnyama wonke amaqembu amnyama abantu abamnyama ahlanganwe kwenziwe 20 majority sishintsheni iconstitution eSouth Africa ukuba kube iqembu lakho nalo belifuna ukwenza change eSouth Africa kungabe nalo lihlangene neMK njengamanje kwakuyiqembu njengamanje nalo lilwa lento le yeconstitution manje na inkinga khona ebuhlungu kakhulu Bodosipho mina ngibazwele ngoba badla imali eronke kunemali engamelanga uyile umkhonto wesizwe Bodosipho bekwenzeka inkinga nje kuona yangaba nama funding yangaba nalutho and kumele umuvile umkhonto wesizwe bafika no 1.6 billion bachithwa ngoba kuyaziwa ukuthi imali eronke and le mali leyana mangabe siphumile Bodosipho akuyona imali ephuma nje uyinqaba ijiki ibuyele back imali esuke ikhulunyelwe inento eziningi kuyo ingcolile kuningi bakuyona lo mali leyo once yaphuma wayinqaba wena ayibuyele emumva khangela omunye ezomnikeza banikeze kwake lo mali leyo ba receiver nomJ kuyona ba receiver nongizwe kuyona lo mali leyo ngoba lo mali leyo once wangena kuyona uyosizwa ukufa iyonto kusiza mhla kuthiwa ke sesigayile kwenalo uyobusuphunyukile yanqaba iMK yangavuma kwaphinda kwafika amaJuda ephethe 200 million athi lana msholozi nanzi imali la sicela ungawathinta amafama sethu
but no, never. Bathi lo maleyo yajika yahamba ayijiki kubanikazi bayo ngoba sobekhulumelile inento eyiningi iqalekiswa yonke into le uzosebenzela wena uyozuhluka yabo yonke kuningi sobula kule mali yanqabi MK yangayithatha lo mali njalo ubona nje ikipa besithengela yonke into besizenzela ayikho into akekho umuntu ongasho athi mina ngifande iMK mina iMK no thina besikweleta nje kuphela umuntu oyi1 eSouth Africa umhlali wase South Africa phela umuntu thina kade thina simkweleta eSouth Africa akekho umunye umuntu ngebhadi libe khona ke eZimbabwe eMozambique eDRC bayawubona umkhonto eSouth Africa ukuthi nanku umkhonto ozokhulula iSouth Africa bathi nina buthi anuboni nanifuna amaholo so nakhela izindlu so nakhela amaholo inonto enifunayo le service delivery inonto enifunayo le buthi so nakhela imigwaqo abelungana bona badla imayini amalahla yahamba ingcebo yethu yahamba sifuna ingcebo yethu thina umnotho sufuna ezandleni zethu akuna umuntu ongaphatha umnotho ngayedwa sufuna la ezandleni zethu uphathwa abantu abamnyama kuyisithina akuphumi lutho la yonke into iphela la yonke esifuna hayi la uthi so nakhela izindlu ajabule Butsipho so nakhela ama toilet Butsipho asifuni lokho thina sifuna umhlaba wethu sifuna izwe lethu sifuna ingcebo yase-Afrika yokuthi iphathwe yithi kubuya isithunzi somuntu omnyama amaqembeni la wonke lawa nje lapha awathandi akubuhlungu kuyabhujwa kuona kubuhlungu yazi bengibona bandla nami ade ngibazi la lapha eMaritzburg beyovota baphoxobele bandla noma behleli bandla bona ukuthi kulusizi ngoba bayazi ukuthi badla imali erongi yonke into ekubonisa impoqo umama loyana nje utheme evota nje wathi ufuna lo ohlela phansi abone ukuthi uvotele ngoba ugadiwe ngoba yini badla imali erongi wabona ama-MK amahle nje azambela nje yabo inde lendlela esihambayo yabo kuqa phansi afika nje phansi avota afaka ngoba awakade umuntu ngoba lento MK ikwenza ukuthi ube free ungabi umkhovu womunye umuntu manje laba ke babakhovu babelungu bathembe banikwe nekhundla yabona nje kuningi babanikezwe kodwa ngeke benze lutho abanye kuyimani nje sebeyakhala abanye ngamacala bayakhala manje abantu thiwa wena ngo-2010 wenza ukuthi ngoba kumele bangene kanjena thiwa GNU engayifuni kodwa iMK ngoba kuyazi iMK iphetheni iconstitution yabo ayi le GNU le ayifuni iMK yabo konje manje sebedliwa ngamacala thiwa wena 2010 wena watshontsha imali engaka bayakhishwa manje ureplace umlungu bakhishwa ureplace umlungu bakhishwa umlungu uyibona ukuze kugcine kulokhunye uma today bukade ubona manje le nto iyakutshela ukuthi kwa today lapha eParliament bekugcwele abelungu kakhulu bonile namhlanje bekugcwele abaningi abelungu bebancane abantu lo nto iyakutshela ukuthi baningi abelungu bancane abantu and labantu abagcwele lapha bonke banamaskandalo abo asazovuka nje ukuthi wena wenza ukuthi kuthiwa delika wena wenza ukuthi delika bona ngala bayafaka igcina iParliament lapho seliphethwa abelungu bodwa seliphethwe yiba belungu iParliament leli